Kanda hinkugambira aha nyemerire aha ishomero rya Mbarara Municipal School ahi aba ministry ibyentambura babasa kubandi baretaho ehururu eje basekwane etandika izo waryanyimwe abazyo kwegesa abana b'amashomero na munonga agagine mu scoring students abarukutaha nangwa n'abari kusigara hishomero kugira ngo bamanye na munonga ebikwatagine nebyenguto na no kubako basa kwerinda aha byenguto twabasa kwantu tungaho mugisha eshaheji okutaya isa umugambirizi wa police ebyanguto ninga traffic police omihanga ryona omwamikananura naza kuba natwongera okutushobora ahantebe kaniseji na nebyeyerekerire nangwa nana ubweri kuza koma ninga na nobukomo bwayo ubweri kuza nakwakira afande awe bare munonga nana bari kutureba twashemerwa kwasa kwa turi muri Mbarara kandi kubasa kubantu twara ry'icishwano gambaho tureba ngo butandu aha mihanda yitunyigenda egenzire ne yongera aho mihanda itari yemwe nemwe abutandu ezi turebere ngo report eyo mwaka kugwahwire 2025 tukawasa kuba ntferwa abantu 15 bishatu kinana na bashatu yoda rukucumanya ubwo tumuhendo muce no muhendo muhango munonga eco ncumanisa ngo abantu 15 burunako nabaruga umagara genseji ubakorera bera umuruza butandu umubantu abo twinimuna nabana tugamba abana baryanze imyaka 17 abari kuba affected umuruza butandu ezo nawe tukareba abana abari kurenga rukaga abakwasaka bafire uwo mwaka oguhireho so cyatu basa kuba nchirza itwenka polisi yecho bateri banja kubasa kuba nusitambura omashomero ekituze ntukoranka polisi kubasa kuba ntushomesa amashomero agana munonga abana babikoza abana aba umurujungu abana abuturkweta vare na rebo ubwana n'ubwana buce n'ubwana bugufu n'ubwana buce munonga amahanda abantu abinjye bakubureba na munonga kakabantu ba speeding abo kuba wareba ebintu bikurikira butandwezi aba ku overtaking kubi nana kuvuga speed ebintu bere byo ngari bicontributing ebishoka 50 abantu abari kufa butukwasa kantu tugambaho enshongezi tukwasa kwantu avoidinga because just imagine twashara mu kuvuga kurungi tukobuzavinga speed limits nangwa na no kubasa kwatakorabiza amotoke zindi atoshe mwantu turabizaho njemanyisa ngo umunywani wanje butandizo nsa kuzicendeze bishoka 50 abantu bafite 15 nsakanga kora abantu 25 now abana aba nabone batumirwa mbintu nkebyo aba pichipichi aba kuvugira kubi aharabazu w'amashomero nkaha yituri nkesho manoreba umuwapita shongana avuga speed na rukwirukanga ikata ishomero ashanga na mangu this is a school zone achendeze speed yeye umwana muvugireje abazire of course kutugamba abana bari kutomera butagamba abana nkarukaga bafire nabatomerwa abantu abina abana nabo nico busasi munonga abazire meaning what noza kuvuga no mwana cyo kurebera ari nda crossing umuhanda ubwo no muzira atakubasa kwemerera akajya toka no mwana tindeka ka crossinga ninkiragambira abantu akanto muruzungu bagira ngo drive as if every child on the road is yours akaniyo no mwana wasigo kuriye ko kuvugira wabandi niyo bakumvugira kubi so nabazire banga yabo kwemerera nabatwara abana babayishomero bakareka abana batine cyangwa ufite amburo motoka bakashara imhandeje nabazire banga ikintu kiteri banje rye noneba so ebituriye tubikora kugira ngo cumesa abana aba kubasa kubantu batekame ibintu ngabishatu ekintu cyo kubanza abana aba kubasa kwadi betegereza ingiri bashongana bakorese imhandeje bakamanya n'umuhanda cyo gorugudo gushongana intamburira naza kushara umuhanda nshimukani mbaza nakora ki na nebindi binji yone tukasa kubantu bashomesa echa kabiri abana aba batubera ba ambassadors ito twakwasa kwikagamba abana babagambi ito tukusiba ama TV ntugambara abantu atayari ntugambara abantu mwe musibe kubara batagenda kutufura abana babone baza kubagambira umwana ko aragambira umuzira atadarate ko musibi umwana aza kumwe mbweni mwenda ngo ahimutarahike nabo batware information eje bashomese abazire nangwana n'ababoda bakubatwara eshonga yakashatu abana aba kukuza generations ninga si emenyeto erukumanya eco kora ombe kwatirina na ebyo kwerinda amahanda abo kuba ebinshonge zinagambaho nabantu abakuzire nabantu abashomereje nabantu abine sente abakuvuga motoka nunji stira bakuvuga speed bakafera amahanda so omwana kwa rukura rukumanya ngo okusuba mu hospital kwetaga kurinda kwanza koro mu traffic nikiza kutuyamba nuwaza kuchumushomesa hati nka bibro ko kutugambira ngo kuzo mwana omuringo ogwara kurenderemu arukwetegeza rukumanya kujya unyensa yakuzire atarugurugamo bibone kitugambira musabo cy'imfumo so abana abakituyamba kugira ngo baba bakuzire babene bakimanya ngo kusuba supi tingwa daga kubanza kureba kananura umusupi nugiyambanya wali navuga ki okuzwara helmet tinkwetaga kubanza kurinda kureba enforcement ninga mu traffic helmet kunkugikwesa eyambanyawe echa kandi ahari abazire banywano bitu
no manyangu ntureba abazire akwata abana bashatu bana batano mukaga akabatebekansa akabateka pichi eki nekintu kibi munonga tumazire kufuna butandu necho busasi omusabi iteje huire emwe tukagifuna mu district ya Manafa enzo twagifuna mu district ya Buyende ezagwirema abana batano ahapichezo omukazi omushiza abana bashatu bari apichemo nekintu kibi munonga so ebintu ebino bituyamba kugira ngo tugende tukore hureji kubasa kwa ntuyamba in fact ntusima ba ITMS okutwatanisa naba ekitongore ek'emihanda ek'ebimihanda o Ministry of Works and Transport kutuyamba ningasho kwatara hamwe kubasa kwa tukore hureji omashomero kwetorero mu ihanga lyitu Uganda kubasa kureba okutwatereza abana aba kandi butandweze zikacendera na munonga ombana bitu abakuza afande watujya ngo mukwatanise na ITMS okore hureji hureji tugire ngo neza kurugaho na no mu ndembo etahe na no mu byaro ahakuba amashomeraga na nengutezi aho nanagari yo mu byaro kandi hariyo na nenguto kandi nazo uruko kushanga abantu bavugira kuba abana aba nintekateka tinkumanya hureji neza kushikayo ninga nekoma umutawuni awe bari munonga ingoko naragambire ngo iki n'iki ducitwire tukoranka polisi kandi tukiro myanya mingi ko kandi tusima ngo ITMS naye basegwane twigita kugira ngo tubase kwikahane because ntucyagambira abantu ngo okurebe imihanda yitu erije ninga shebonire ninga road safety is a collective responsibility no mwoga gwa buri muntu buri yomaye no murimo gwashangwa nakora okureba ngo eje huru ya road safety ninga senjiri ya road safety yatambura kwikahare so ITMS okutwegita onje mayisa ngo bene wongera kutusindika omyanye ndije tutakagize ki itabitaka kiremu kandi iki tutekateka mu mazama nikiza kutuyamba so ekiwagama n'ikikuru abo kugira ngo kutugamba abakuvuga kubi naba bari yo mbyaro abakuvuga speed kubi obu basinzire bakavugira kuba abana bekozo mbeyo netu ina amashomero kandi hatari traffic koko nanagambire ngo abantu abingiye cyo busasi amahanda nabavuga bari kuronda traffic badi proingire nkai mwabareba nkai abona kuchendeza speed nishimunonga so ehururezi ntuzitwarana n'umubyaro kandi namwe twishikireyo abo kwa tukimanya ngo mbyaro ntabantu bakuvugise mama akano manya utari yoshi tari yo ba traffic we bari munonga kananura kubasa kubano twaho akire twaganira niwe ninja ngo nutwija ko twongera no kweyongerayo ahakube hurureji wajya nto yatandika kandi nekigendo mu misho niza kuba ninkugariraho mu studio babase kubano bakongerayo amunamakuru agensho n'amakuru agahana hari nko kumwahurira hurureji nto yatandika kandi neza kuba netambura okwetorora mbarara nangwana nebyaro ebye hingurize kurebeka ngo abana aba babasa kubano bashomese bwa ebikwata ahanguto nangwana no kubashemere kuba nabone bongera hiraka bakegesa abazire babo nangwana bakubatwara na munonga nkaba boda kurebeka ngo ahanguto butandu zabasa kubana zicendera ndi iya nakankwasa aha abwatayari West umurimbarara.